namadu kurang hunneruga afuruma gule gotun sual kurumun alona ma eme fortamanum ves mi program ge emmeha baverina denga nasihataki namaduga alon men hutti mitiveni alon menge ve raskalang haduratuga namadaki diinuge emme muhimmu rukun ehen kamuga wahendu alon menge namaduga hammiyatu aham iturugen ebade alon menge ve raskalang hadurata alaya enage ve raskalange emme kuttam wegen wa wagutu es mennani namaduge terega ei sajida kura hindu hame gota deenuge emme muhim walukan deenuge tambu namadu qaim kuran Allah subhanahu wa taala kirite Quran ge tan ayate gomiyoni amuru kurawaf emmo mifada muhimmu rukunen alon men ada kura hindu alon men eya bahattanje ihtimam eya denje ahamniyat alon men ituru koranjeba adi namada tayyar wanjeba namada tayyarumge terega wudu furihama kuruma bangiyan ijab dinuma namaduge isfahuga kurave sunnen namadu taka mihuriya kame simene gende enkamuge namada tayyar weve nama e jismani gotunna adi nafsani gotun ves namada tayyar weve nama afurum fada kantata timaki ban fida gendan dengoti e afuruma ki e yama shaytana ge kiban timay meduriwa kame kamuga ves wegen hingadan heni namaduga honneru namadum beru khiyalta waswasta hita sekundiya veddumaki shaytana ada kura daure ekankamun salame vegen dani namaduga kiya taketige maane visna namaduge khushuwa terikan ituru kurumge gotun namaduga kiya suretta amuko komme namadega es suretta ke fatiha surata foga kimge badluga timay dasefa hunna tafatu surata ke namaduge ke sure kiyuma adi namaduge mi ruku sujuduga kiyuma varidu fawa sunnatum varidu fawa tafatu dhikruta dasko e dhikruta eki faharu eki dhikruta kiyuma mifadangos namaduge biruweti kama namaduga madumalikan ituruwa fada gotaka ebajehe tima e namada muhimmu kan di ahamiyat den e fadan amalu koggen ni afurumun salame bana afurumaki ei hama timage warubadi kama adi tima namada concentrate nukureve tenota namaduge visnum timage sekundi beruwegen datiya adi hamme fadan shaytanage waswasge sabas dimawa kam shalamanna waragina hamugotega den hama afure engetami fatis namadu ela ki ame nidige sabun hen eve den ei kinetto e adem khasako fatis namaduga ekan dimavun iturwegen edani hama nidige sabam nemve mayevsama eggotaki de nidi filuwaluma rangala wudu furihama kuruma hama yako fatis namaduge ihusunne kuruma mikantattakun hama enayen ega bagiveri kan libigen dane yani namadaki hama mi buravegen wakam waran Allah birwatikam bodu miha kannuni Allah subhanahu taala kirti Quran ga Quran wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in namadaki khushu' terwa men Allah biroti wa mihunna num denti be emna sara bura bodu taklif ekamuga vegende mai timage hituga Allah meduga onna biroti kam bodu timage hituga Allah ngoi loebba ekadang hazrat diyumuge edumeri kam bodu awaraka ekam filagen dan